Lave, ustani, zapni, kreni! Ćao! Lave, ustani, zapni, kreni! Ćao! Pa ljudi su jako ljubazni, ali isto tako kad zavolite sebe i volite ono što radite, morate zavoliti cijeli svijet i poštivati, respektirati svakoga. A ako zračite pozitivno, hvala Bogu, bit će ljudi pozitivni. Ako želite tu slobodu i uspjeh, da morate oprostiti ljudima, koristiti stvari i voliti ljude. Koji moment u životu vas je doveo do toga da se bavite ovim čime se bavite danas? Kad sam izbačen iz 3 stana i ostao u džepu sa 25 eura i taj sam trenutak rekao nikad više i upoznao ljude koji su u biznisu, koji zdravo se hrane, čitaju biznis knjige i koji rade na sebi. S obzirom da promovišete zdrav način života, koji su vaši savjeti za zdrav život? Dobre biznis knjige, zdrava ishrana i druži se sa pozitivnim ljudima u okruženju u kojem ste sada. Odmakni se od takvih ljudi koji su negativni, koji nanose zlo, oprostiti, ali ići dalje. Lave, ustani, zapni, kreni! Ćao! Lave, ustani, zapni, kreni! Ćao! Lave, ustani, zapni, kreni! Ćao! Ali moramo shvatiti da se svijet mijenja, da u 21. stoljeće potpuno dolazi neke stvari nove, da roditelji trebaju djecu pustiti, da ostvaruju svoje snove, ni auta, ni kuće, razmišljaju o tome šta će u djeci ostaje, trebaju djeci samo ta ljubav i poštovanje. Jeste li zaljubljeni? Jesam. Kako se nosite sa svom ovom popularnošću? Pa drago mi je da utječe ovo Lave, ustani, zapni, kreni, da mnogima mijenjam način razmišljanja, pa čak i njihov život. I malo je s moje strane ima boli patnje, kritiziranja, osuđivanje i tako dalje, ali nikad ne odustajem jer Bog daje borcima. Lave, ustani, zapni, kreni! Ćao!